laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيتم خيرا وأطعمتم لحم طير وزوجتم بالحور العين. آمين. haray yewtere nde min nani ɗo komin andano fi muɗum min tori subhanahu wa taala yangi e nde yewtere ɗo Allah waɗu joddi aljanna. Amin. haray si tawi on newni ina woodi komi faala yewtugol e yewtere moɗon ko yowdiri e nannode hitande nden ko so feƴƴata hella kami woniri ga ɓe jonnay pay koye ñaameteji ka l'école wono bonbon goo no toon hara ko haribo noon kala faalaɗo yo yahu ndaara YouTube ko windiroɓe français ma anglais fof mi woni haalande yo yahu ndaara haribo no windi inde nden ka YouTube gélatine. si o ndaari gélatine o yiyay ko guri kose moƴƴinira ma ɗum e fay kose haray ɓe jonna e ɗum ɗon fayɓe ɓen ka l'école haray si tawi woni ɓe jonnama eto ɗen ha hetten ɗum ɗon e juuɗe maɓɓe ma enen tigi watta en soodanɓe ka lannode hitande nden ɗo ɓe jonna e pay koye bonbon ka l'école hara ɗum ɗon hino nder ton kala ko nanditi e muɗum yo tigi ndaaru moƴƴa ka supermarché si sooda haray ko ɗum mi faala yewde nde a toɓɓere ɗimmere ko noon mi accaninde te balɗe ɗo en humpitike ko yata 36 o Guinée en ɓe yoolike hakkunde Maroc e argol Espagne ga yandi haray meɗen yiɗi yo reɗinan e yimɓe ɓen yoɓe muñño soñdia on ka meɗen haranaɓe arɓe warto ko tawatara joddi alanaɓe ka aljanna. Jazakumullahu khairan. En jarniɓe ko ɓe andintini kon fi haribo on ko non woniri min mi yi ka YouTube mi yi kadi ka karamokoɓe winduɓe raneɓe julɓe karamokojo musidɗo meɗen julɗo ranejo wonɗo Australia ko windi fi ñaameteji ko ɓe woni ñamminde ɓiɓɓe men ɓen kon e inde nde finde maɓɓe ka cociru ko ɓen takonde the blood of Christ and his meat ɓe nawde ƴiƴan annabi Isa ɗan e tewu makko ngun. awa joni haray ko wonno ɗen yewtude ko fi karamokoɓe meɗen waɗuɓe hito ɗon ɓen duwani en toriki Allahu tabaraka wa taala ko ɓe yelani en kon fof moƴƴere Allah waɗan ɓe sifa mum e hore kadi ara en weltonike ɓe toɓɓere nde ɓe ɓeyditi nden fi muɗum ka fiiɗi ñaameteji joni ɗen wuuri e nokkeli mahi ɗen wuuri e saa'i ka tata ɓiɓɓe men e ɓiɓɓe ɓe jillodiray e duɗe maɓɓe goo fi janngugol ɗeɗo gande aduna tawata en heɓaari ko men kon ko tata ko julɓe jogiti ta ɓiɓɓe men ɓe jannga e gandal aduna ngal ɓe janngora islam ɓe hiwe ga e ñaameteji har muɗɗin haray kala ɓe ɓiɓɓe mum woni janngude e juuɗe ɓe ya yeeteɓe yo ɓen haalan ɓe wonde so jonnama goɗɗum ton adde ha men yasi gollitiron sabu hari bo mo ɓe yewti fi mum on ko gonga no selli ko ñaameteji en jaramji ɓe moƴƴini karamakojo meɗen australienjo no windi deftere spécial fi ɗiɗo ñaameteji wuruɗo Australie Cheikh Yahya ranejo emo holli wonde ɓe ñamminde yimɓe ɓen tebbeli kose ɗen hiɓe wi'a wonde tebbeli kose ɗin ko lonti ko tewu annabi Isa ngun beere nden hiɓe jillude nden jaram hoy to sokoy ko pay koye jonnete e finde maɓɓe wonde yargol beere nden ko yargol ƴiƴan annabi Isa ɓena the wine is the blood of Christ and the meat is the flesh of Christ. joni noon yimɓe ɓen wattana haqqil yetoɗen ɓiɓɓe men ɓen kala ko ɓe jonnato yoɓe addu anden ko honɗum si en addi kadi maren kadi tefiɗoɗen daaren kadi si ɓe ñaama ɗum ɗon ɓe signalani en toɓɓere laɓande Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joddi fi sukaɓe men ko woni yolorde kon côté Maroc ɗo e ko woni yolorde Pointe Noire Angola to fayda ka banggal médiaji ko waɗiri sengo Méditerranée on kon ɗo fof en yawa e andude côté Libye ɗo Libya côté Morocco kon Maroc ɗo ko woni wadde kon ton hiɗen yawude andude sabu ɗum no wadde guite journaliste ɓe ɗuuɗa haalaɓe aduna on ko woni feƴƴirde kon laawol Angola to Pointe Noire hundu ko wata sifade ɗum wallahi musidɓe tedduɓe 2013 mi yahuno Congo Brazzaville ɓe invita toon communauté guinéen no invitilan toon 2013 mi wanno Congo Brazzaville balɗe 13 mi waɗoy Congo Kinshasa balɗe 20 si mi wi ɗon mi arti
miɗo yewden ɗo ko mi yiiri gite an ɗen Brazzaville mi yehi han Pointe Noire miññira wanta eno hoore laawol faalaɗo yaade Angola mi ngala famodide téléphone e fiyo mi yi'u kadi mi heɓa ko mi fillo mi yehi Pointe Noire mi yii koye laakoy koye kunkiyoy ka ɓe sukaaɓe wona ƴawnede suto argol Angola ta ko rewgol Cabinda ka très rouge angolais ɓe ɗo nganndi hay fewndo guerre maɓɓe on ɓe darnuno ɗon char de combat ji ɓe toŋi batowal hay siko jinal rewgol ɗon si wona batowal ngal anndanɗa hoore ma hara pirate ɓenta ko Angolan pirates hara ko commando ji maɓɓe ka marine e nder batowal ngal hay siko batowal angolais si nga rewi ɗon ko felletengal sabu ko ɗon portugais ɓen wonno naatirde fi argol conquête Angola on ta koye kunkiyoy ala ka rewa e ndiyan ɗan naata Angola si wona rewrugol e on zone rouge ɗon goɗɗum ɗum koko wona fellede goɗɗum ɗum ndeɗan ɗon hiɓe wi wonde ndiyan ɗan ko ɗan yaaɗi ɗon kon ɗan heƴata hay batto suku naafi kunki mum ko ɗon wona rewrede joni noon mo yehi ɗum ɗo yii koye laakoy inchallahu ka laawol kisal ka affiche momi jogi on fi publicité on ka Facebook mi naɓay ɗon photowal ngal yiyon kunkiyoy koye gila janngo Pointe Noire mi yehi ɗon mi dari e gokkoye mi tiiri photo mi ƴawi e gokkoye mi tiiri photo mi tiiri gokkoye photo ko kunkiyoy koye gasata ƴettude a yimɓe 10 fi sutagol hay ka yarete 10 kilométre woni rondade 50 personnes 150 personnes ɗum walline sakuji ɓaleji ƴette hippe hoore maɓɓe ɓe wiyano yaade ɗaɓɓoye aduna sa lutti e ɗum ɗo a wartike wallahi kala mayɗo e ɗum kala rewɗo e laawol ka tawata ko risque gurdan ɗan si o maayi ɗon ko intihar o ñaawete ka islam mana ko suicide ko wartiɗo ko suicide o ñaawete on no wawa ƴettuɗo finkari maɓɓiɗo wi aduna mettiti ɗum felliti mamo ɓengu mum salani haɓɓi ɓoggol ka ventilateur lutti ɗon ɓen ko ñaawore wotere ɓe jogii sabu allahu tabaraka wa taala wi'en wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima o tan waru wonkiji mon ɗin allah laatiki kanko emo yurme on sen yurmetake hoore men allah kan no yiɗi en himo yurme en kanko jeyi en hay dolekke mo wattiɗa on hay si a wiyama ittu bouton je nen ɗo hay ka modi hay siko wattugol bouton je go waɗa ɗum no satti e ma sabu ko yangimani ko jawdimani donc allah yiɗata ko moƴƴini kon o moƴƴiniri yurmede e moƴƴuki makko yiɗi yo ɗum woode goɗɗo daro tilfa ɗum ko ɗum addi si goɗɗo wari goɗɗo haray o memi très rouge allahu tabaraka wa taala jonno mo wartike isan ɓe wi wo warɗo neɗɗo gomɗinɗo bakkatu mum e mawde julɗo warti ɗon no mari bakkatu ɓuri on jonnon no jeeya e wartagol ngol rewgol e nokkure ka tawata eɗa andi rewɗo ɗo wo haɗay ko hakkude gurdam e mayde o rewi rewa ɗon faale goɗɗum luttoyata ko yiite fokkituɗa haɗay ɗum ɗon no rentinede hutbaji no waɗede ga ligue islamique on no wadde hutbaji ɗum jange ka mimbaruji karama koɓɓe no yewdi ɗum ka radio ji hay fi o intihar wartagol ɓe jonna ɗen mise musidɓe meɗen karama koɓe no Maroc kadi wonɓe yiɗi sukaɓe ton humpito fi maɓɓe yaha kaɓe weeri ɗon ka foyeji jeeja ɓe waajoɓe wiya hoote yilte woton warto fi faale goɗɗum kono si neɗɗo anda valeur hunde o andande julɗo yo duwa andude ko wiyete qimatu nafs valeur wonki o ki wonki ɗo kurkinta ɗoftina Allah heɓa aljanna mo ƴetti kiɗo yeebiki fi goɗɗum o famari aljannatu agla min kulli shay'in aljanna no seeri prix ɓuy kala hunde haɗa ɗe weltoni karama ko ɓen hiɗen ɓeydi rentinde en torodiri kadi en fof en wallidir rentingol yimɓe ɓen e ɗum sabu kala maayoyɗo e ɗum on ko wartiɗo ñaawete ka islam nam nam ustad on jarama yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude lan uditande ɗo usa sununu en no ɗo kono yoɓe habbalami uditana ɗo Alaji Souleymana en woɓe faala jarnude ɗo ɓe wallitiɓe fi juulirde nden assalamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salam nam janta alhamdulillahi no haray ɗo tigi on haray weltani kay noɓe en dorki Allah rabbu samawati wal ardi yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude en joddi haray yewtere ko yewɗo ko wallayde nani ko faamike haray min komi noddi ɗo ɗen tun haray ko fi weltanagol ɗo ɗen haray musidɓe meɗen humpitiɓe fi affaire juldede meɗen nde madi taqwa liyeede ɗo haray wano sonnaɓe ɗumɓe wano Allemagne haray ko andingolɓe haray kalsi koɓe jonni kon fi julde nden haray kalsiji ɗi hewti sonnaɓe kañum kadi haray wonirɓe Espagne haray ɓen kañum kadi no jonni kalsiji fi masjid taqwa haray ko andingol ɓen ɗon kañum kalsiji ɗi hewti
haray e sonnaɓe goo kadi wonɓe Bruxelles angol ɓen on kañum haray kaasi koɓe jonni fi masjidi taqwa kon haray kaasiji ɗin ɗi hewti haray e duhiɓe goo ɗi wonɓe Bruxelles e wuɓɓe goo ɗi woɓɓe wona ɗon kadi e wuɓɓe goo kadi wano Angleterre haray ɓen ɗo fof ko anndingolɓe haray wonde kaasiji ɗin ɗi hewti inchallah. Oustaz Sunono assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ala toon jan toon yedde Allah tan ala toon alhamdulillah ɓe ngure nden eyi alhamdulillah yo Allah ɓeydanɓe magama e teddungal aray ɗum ɗo woni laawol noddirgol l'islam inchallah yo Allah ɗum ɗo ko misane sanati maɓɓe janngo yawmal qiyama yawma la yanfa'u malum wala bani illa man talla bi qalbin salim inchallah aray assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz e naatine assalamu aleykum ɓe naati ko ok nam sagata ɓe windi inde maɓɓe nden ɓe cippori ley ar mi suta ar ɓe wi ka ɗuma dow ok joni aray Oustaz Abdoulaye man mbiyaka mi lamdoto on ɗo min ko landal no iwrno Grèce ɗo mi landa kono e nder yewtere nden ɗo mi faamori yani fi annabi Isa yani kanko tiggano o ɗum woni o jiita ala geɗal jo bon mi landano ngal landal bon mi landa kadi est ce que joni mo joguino yumma makko jibintinno goɗɗo goo kadi hara wona kanko Isa ko ngal landa ɗumin no mi lañitoto ngal e duɗɗa men ɗen ga Bruxelles ga kono ha joni mi landaki oya kadi nodere landitoran toujours seɓino réponse muɗum. aywa barakallahu fikum on jarama Boy ko kamɓe ka ƴiye ka defte meɗen min kadi mi hawri e ko nandi e ngal landal ɗon wonde goɗɗo nani wonde annene Mariam o jomban o ɓaawo jibingol makko annabi Isa alayhi salatu wassalam kono ka ɓe ruttuno ɗon marji on wonde yo ndaare ɗon ka defte islam konngol ngol jolaari ɗon konngol ngol jolaari e fii ɗum wonde ka deftere wiyetende tuhfatu rijal tuhfatu siyari fi amjadi rijal mi jaari mujallad defte 11 mi yaari ndefto riwaya on few sella e fii muɗum haray ka banggal kamɓe fannu masihiya on toon jannoɓe fi biblical science on ɓe fof hiɓe fottani irɓe mi humpiti ɓe wonde nene Mariam o jombitano ka few o jomba ka few o jiidaki sina Isa sabu ko alyahuda ɓe immanino annabi Isa kon kadi ɓe cukki kadi annabi Isa kadi wo ko on soko ɗo wonno sabu makko kanko nene Mariam o ananno ɓiɗɗo makko kon o patino law nam ay ko ɗum ɗon woni kon faami muɗum jazakallah khair shukran nam awa Oustaz Ahmad Bruxelles kadi ɓe ɗo mi uditande ɓen ɗon kadi assalamu aleykum Oustaz Ahmad. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh hajja on hiire jam nala toon ha yeddal haray ko salmingol Oustaz ɓeɓe weltanoɓe moƴƴa darson haray mi nani kadi to amiro Oustaz Sunun wayrodiri fota mi salminiɓe haray mi salmini modi jamma on fof mi hertinana kadi salminago musidɓe men ɓen ka juulirdeɗa haray mi humpitike programme fi juulirden no avance de moƴƴe haray mi toro Allah subahana taala yo Allah nena en ko lutti kon timma mi ɓeyda kaɓe maaki ɗon weltano dendagal wakkiliɓe waɗani en kalsi fi ɗum ɗon ɗum haray kadi Allah subahana taala newnan en jami'uje luttuɗe ɗen fof no timmira haray mi weltike fota ɗum ɗon kadi haray Cheikh Sunun si hiɓe ɗon mi salminiɓe fota mi salmini duɗe ɗen fof inchallah jasakumullahu khairan gasi joni heɗide tun joni annabi Isa alayhi salatu wassalam woni annabi Isa woni goɗɗo goo kala yewtuteɗo fi muɗum ñalande jibinede makko ma fatagol makko no wiye o jibinama no wiye o wuuri no wiye o fatike kono ko ñalande kaari o jibina ma ko ñalande kaari o faati ɗum ko nokkeli tati tippete goo siko umodiri e annabaɓe e nelaɓe defte ɗe yewti si deftere nde wi ko ñalande kaarire ma ɗum ɗo haray selli siko kawano ka islam ga en yii ka karamoko ka defte karamokoɓe rutteteɓe ɓen e mum defte siyaruji jani ɗin wano ka islam ga ɓe mari deftere wiyetende siyaru alamin nubala mujallad 50 goɗɗum ndende mi yewti fi mum tuffatu amjadi rijal e deftere no wiye kanzul ummal e nde ɗo deftere wiyete al bidaya wa nihaya defte tariha jani janara ko mujalladuji ɗen ɗo yewti fi goɗɗo haray no waɗe itimade mum tuugore ɗum kadi harana ŋatirgol kadi ƴeeɗen no wawi ronkude wonoyde ɗum hara rustorde nden nde sella joni noon wano fi annabi Isa en annabaɓe attiɓe annabajo meɗen on
ko be heɓen ƴi'e ka defte ɗe ɓe woni tuuginorɓe ɓen ko selli kon e majje ɗum noon alaa ton ka bible hay wootere e aya gooto e verset hay gooto e simore hay wootere e deftere wootere bible on wi'aari annabi isa ko ñalaande kaarire tel dato jibina ɗum alaa ton noon on tigi harinotaaki de bible on seeɗa ko jooni ɓottondiri e mayre seeɗa defte 56 wonɗe bible on nden gila e bakaɗe e mayre tawi ardaare e mayre wano leviticus wano deuteronomy wano timothy wano proverbe en ɗe defte ɗo ɗe paul windi ɗen baki e jowiije wiyete ɗen évangile linjila ɗen woni Matthieu Jacques e Matthieu Jean Acte Luc ɗeɗo defte hay nokku ala ka windi e majje wona ka nouveau wona ka ancien wona ka old testament wona ka new testament ala hay nokku ka windi ñalande nden tigi e date mayre jibinede annabi isa ɗum haray ko ɗum ɗon marɗen ko jaaboɗen onon bandiraɓe ɓen e kala humpanoɓe ɗum ɗon kadi so tawi noon kadi a haysi tawi no sellino noon annabi isa jibinama ñalande kaarire wona le 24 ma le 25 haray waɗɗakima wigol mi acciti 24 e 31 ma 24 e 25 miɗo yahude mi feeto e ñalande jibinede isa ɗum ɗo waɗɗaki en few hay feeto jibinede ihtifal wiyete haflatu ma ihtifal bi mawlidi nabi sa sallam hara ko jibinede annabijo meɗen on nden ñalande no anda ko ñalande honde ko tenere ko date hombo ko ñande 12 rabiul awwal paran ɗimmuru sa calculi ɗum ka calendrier portoɓe ça revient encore à en lendi ko e lendiri artoyta sa mesiri calendrier maɓɓe on mo wonɗe gollude janvier février mars on no adi calendrier islam on kanko heeɓi duuɓi guluje ɗiɗi e capanɗe e duuɓi guluje ɗiɗi e 15 calendrier islam on ko wulure e seeɗa heeɓi ko ɗaati kono sa calculi ɗon a heɓay date on kadi ka islam kadi ko ñalande honde duwarde kono wigol andi nde ñalande ɗon est ce que waɗɗikema waɗugol anniversaire on sella sabu annabijo yamirarima ɗum qur'an on yamirarima ɗum ala e moƴƴuɓe aramɓe ɓen atti ɓen ka islam ñentinteɓe ɓen yiiɗaɗo ɗum haray ko ɗum waɗi ko wallingol ngol fi mum ɓuuri e moƴƴude wassalam namu sare joni haray ɗo sikki ɓay jemmi seeɗa hara mi uditana usasi julde ɗo ɓe bañan technologie yara ɓay jemmi seeɗa inchallah hara yimɓe ɓen yaafo luttuɓe ɓen ɗo yo yaafo joni ɓay hara yontere hannde si Allah jaɓi ko docteur Mamadou Wuri woni yiltitade fi andi jabanagol e lande luttuɓe ɗen hara yontere hannde ko fi lande e jaaɓe haray ɓen ɗo yo haɓ ha yontere hannde inchallah ara accite usage ɓen ɓayina hara jemminini inchallah assalamu aleykum usage وعليكم السلام ورحمة الله. نالا تو. الحمد لله دوني جام. الحمد لله. on jarama albarka me weltani ken buy Ustaz Abdoulaye assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. e ko Mouhammad Julde Diallo Bañan technology service albarka buy on jarama me weltani ken fota noon haray ko hollete musidɓe men julɓe jentiɓe laawol kisalma jentiɓe ɓe karamokoɓe men ɗo nokkeli go'o haray ko tooli maɓɓe ka Bañan technology service haray hiɓe wawi noddude ɓe wawa heɓude makuji ɓe karamokoɓe men ɗo e woɓɓe goo kadi kamɓe woni e nder aduna on honno e téléma Bañan technology service on haray tigui tigui on e weltanike ɓe karamokoɓe men ɗo e weltanike hajja en ɗon e kipanɓe radio laawol kisal on e kala kadi wallitiɓe en téléma ka banggal jawdi e ta banggal pehe haray e weltanike ɓe fof maɓɓe en jarniɓe haray mi ala e ɗuɓɓinde mi falno tun jeeƴuɗo Ustaz Abdoulaye ɓe wakkilo ɓe jabano e lande ɗen seeɗa ɓay haray jama on no ha to jine maɓɓe moƴƴa en anda kadi nde ɓe hartoyta ɓe ɓeydana en hay siko seeɗa so tawi onon hajja en on newni tigui tigui on ɗum ɗo no fotino laɓa moƴƴa yande inchallah. na probléme inchallah. nam guiri ɗum ɗo no fotino laɓa moƴƴa hara ɓe ɓeydan en seeɗa hay siko question ji tati ma joyi hara e weltanike ɓe moƴƴa haray wono mi yimmiri noon e jama noddu numéro ji ɗin ɗo onno laawol kisal on no e sowke maɓɓe Bañan technology service on kadi no e sowke maɓɓe haray onno ɗi numéro ji ɗo si ɓe noddi ɓe wawa hendade makuji ɓe no ɗumɗi ko woodi sago me en hara
ɗi fof majji jama on jentotoɗi par ce que en tini moƴƴere ko ɓe waɗani hen ɗo kon hiɓe mari sugu ɗum ko ɗuuɗi ɓeɗo gila men anndidiri neɓi ko karamakoɓe am min kadi haray makuji maɓɓe ɗin no mawɓindiraka bañam technologie service buy yo allahu o newnon ɗum hewtira on jento ɗon on nodday ka 664 33 06 56 albarka on jarama jeeyi mi weltiki ɓuymi nde wiro koto alihu e koto jarama buy sagen ɓeydanema hay so questionji tati yalli naam joni haray Usa Abdallah no ka ligne ɗo kamɓe kadi ara ɓe falano jarnude ɗo ɓeɗo haray sagataɓe signali to wo joni haray yen hattu ɓay woni minuit e goɗɗum haray woɓɓe amen dawa ɗimɓe haray inchallah ɗon kadi ko haaɗi jarama nam min jarama albarka mi weltanike on onon kadi jarama mi salminiɓe fof salamu aleykum rahmatullah inchallah haare kadi ko teddugal e mon joni laggine ga lawol kisal no jenta moƴƴa ɗo mi yiide numéro ji guine no natude ga moƴƴara na e wonɓe natirde email ara ko natira ɓe direct alhamdulillah alhamdulillah haray ɗum ɗon buyi joni no installe de logiciel o ga ɓe yawde ka service mi installana ɓe en même temps kadi kawtigo woni e nder laggine ga o kadi miɗo installande buyi wonɓe l' intérieur wonɓe nokkeli buyi alhamdulillahi aray jama on no weltana hiɓe tolna hiɓe jarna o ɗon noon kadi on jarama e ɗon gollude toon fiɗumude yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude yoɓay ɓengure mon nden kadi yoɓay kala ɓiɓɓe julɓe ɓen amin 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 on jarama bi albarka salmini ɓengure nden toon fa assalamu aleykum wettike fota ustade mi weltani ko fota noon on jarama albarka inchallah awa joni mi wuɗi oustas Abdallah Birksel ɗo assalamu aleykum oustas waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam ara inchallah ko salmingol tun togora noon oustad Abdallah Ba inchallah weltanoɓe toro Allah yo Allah on waɗanɓe ɗum ɗo ka mandakewal maɓɓe moƴƴa yewma din inchallah nafira kay nanoɓe ɓen fof yoɓa sartanɓe ɓe téléphone kippuɓe fino yewtere nden feƴƴira heeɗiɓe heɗaɓe e nodduɓe fof mo ɓe ko kippi kon fof yo Allah yoɓu fof ko ɓuuri moƴƴude e joddi aray mi nani ɗon hito oustad Ahmadou Ba aray mi salminiɓe ɗon kaɓe woniri toon siko Guinée ɓe woni siko Sénégal ɓe wonire nayino kay inde amiru amen on oustad Bari Sohnoun aray ko anndi on kadi haɗa ko ɓeeɗo woni amiru duɗal ahlu sunna wal jamaa ngal fewno ɗo e nder leydi Belgique nin fof inchallah ɓeɓe nanɗon ɗon hito mum maketeɓe oustad Bari Sohnoun inchallah hafisahullah aray ɓe liége ɗa oustad Mouhamadou Saliou ko ɓenno woni amir on ka duɗal haray juulide inte nden masjidou nour haray ko kamɓe woni ko adi yewtugol ɗon inchallah haray mi salminiɓe fof maɓɓe e intervenuɓe ɓen fof e weltanike jamma on kadi fof e duwaniɓe ɓen fof batte fi juulirde nden ko waɗa ko masjidou tagwa aray mi toriki Allah subahana taala on yo Allah yoɓu fof ko ɓuuri moƴƴude e joddi inchallah o newna kadi ɓe ruttoyo kadi no ɓuuri yawirde no newori inchallah mi darowana ɗo ɓay niɗɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa nam oustaz Abdallah mo mbeya joni mi sikki en hattay ɗo hannde kati hajjay e weltodira ni moƴƴa haray hiɗon jarna tigi tigi on hiɗon jarna e hoore haqiqa laawol kisal on no jarna no weltana miñiraɓe moɗon wondaɓe Angleterre toon wontirɓe Belgique wontirɓe partout ernalla on e karamakoɓe men tooliɓe ndin ɗon leydi ha hewta konngol amir meɗen on kala ka amirun li ahli sunnati wal jamaa woniri adnalla on fa huwa amirun lil akharin haray ko amir meɗen kamɓe Cheikh Sunun Bari ko makko baɓe en nani fi maɓɓe en yii kadi batteji maɓɓe ɗin en nani fi golle maɓɓe ɗen haray ɓe weltanama ɓe jarnama kala ka jama woniri ha hewta haray weltodirani moƴƴare ɗo min andintina toujours yontere hannde haray ko lande e jaabe tun haray ko docteur Mamadou Wuri woni natude inchallah haray ko 21h45 l'heure parion inchallah jaaɓe haray hattay ɗo hannde ɓay jemmi haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal